بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثلاثون حديث كبان تتبعون اندر ديرو دفتره ما يوتن في حق الله سبحانه وتعالى وي عن نبي ثعلبة يتام إباب يتلون ثعلبة باب ثعلبة الخثيمي خثيمي ينكوجو باب ثعلبة النبي جلثومي جلثومي on كريته بن ناشر بيت ناشر رضي الله تعالى أن يجرمين الله ونمكه عن رسول الله جبت لنا الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى نؤلته لهم فرض وفرلي فرائد فرلاجي الله فرلي فرلاجي فلا تضيعوها وتؤيب فرلاجي دي وحد حدودا وكيرني كيري وكيرني وسيفي كيري ويقضى فلا تعتدوها وتؤنجغتدي تاو يوت كيري ماكودي وحرم أشياء الله حرمني بيجي جو حرمني بيجي فلا تنتهكوها وتاون داجين تندي يعني تاون ياني ماجي فيولي وتاون ميمودي تاون داجين تندي يعني تاون حوري ماجي وتاون ياني ماجي وسكتا ودقي أن أشياء بيجي جو وداجينالي وحرمنالي ووقنالي وفارلالي وسكتا ودقي أن أشياء بيجي جو فانكي رحمة لكم دونكو يرمين ونندهم ودقي ردين دون غير النسيان ونا يجتغل ويجتا ورفيو الله يجتا فلا تبحثوا عنها وتويموا فيول كرم كوجو إمامنا يوي حديث حسن كموجو وي رواه في الكريسيون الدار أتني كدار أتني في اللي وغيره كوينا كانكو حرينون ودو كرم كوجو يتيدو علامة الباني رحمه الله تعالى on wiwo hadisi on ko lo'uɗo arani Allah ne sawaba woɗo hadis wi an abi Tha'labata ƴettama e baba Tha'labata on al-Husayniyu Jurthum wiyeteɗo Jurthum bun Nasirin ɓiɗɗo Nasir radiyallahu ta'ala an yurmene Allah to ɗo woni e makko an rasulillahi ƴettene Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna Allah ta'ala no Allah to ɗon farada o farli fara'ida farillaji Allah subhanahu wa ta'ala o farli farillaji o waɗɗini waɗɗenɗi ani piiji fewwoni wono julɗele ɗen joyi e jakka e horugol e hajjugol e ɗiggalngol nene e baaba e jokkugol enɗan ɗiɗo fof ko farillaji ko ɗiɗo woni yani farada fara'ida ɗiɗo woni o farli farillaji fala tudayi'uha wa ta on yeeɓuɗi ay ta on welsiɗoɗi ta on welsido e majji sabu accugol ɗi ma hayfingol ɗi ma ɓiytugol ɗi farillaji ɗi timmine fewol wa hadda hududan o keerini keeri yani o waɗɗini piiji go'o o waɗi sartiji kadi tongorɗe kadi yani o humidiri e goɗɗum donc o waɗɗini piiji go'o fala ta'taduha wata on jaggutuɗi yani wata on yawtuɗi donc wa harrama asiya o harmini piiji fala tantahikuha wata on dagintinɗi yani o harmini piiji wona shirku e ƴaggalngol nene e baaba e ittugol wonki kinki Allah harmini si wona hoore gonga wona yarugol beere e wujjugol e piiji buy ɗi Allah harmini wota on fala tantahikuha yani wota on yami e muɗum wota on huncu itton tedde yani hurum mum donc wota on dagintinɗi min ka faman ka ɓuri wersi firde ɗon e pular wota on dagintinɗi ɗin piita on yami e majji dagintinon ɗi donc wa sakata o deƴƴi an asiya e piiji goo o deƴƴi o farlaali o waɗɗinaali o harminaali
rahmatan ndikkum ɗum ko yurmede on ko fi yurmingol on wona fi o wejjito o wawri nisyanin ko alda yejjitugol yejjitata Allah subhanahu wa ta'ala ina wejjito la yadillu rabbi wala yansa annabi Moussa wonno ɗum wo majjata jomiyam o yejjitata simoro taha numéro 52 donc ko acciri ɗum ɗo ko yurme noon tagore nden wona wasta o yejjito Allah subhanahu wa ta'ala ka yejjitata donc inna Allah ta'ala ala to ɗon farada o farli faraida farillaji fala tudayyi'uha wata on yeeɓuɗi wa hadda hududan o keeri ni keeri fala ta'taduha wata on jaggutuɗi wa harrama ashiya o harmini piiji fala tantahikuha wata on dagintinɗi o sakata o deƴƴi an ashayapiiji rahmatan lakum ka yurmede wonande o o wayre mi siyanin ko Allah yejjitugol fala tabhatu anha wata on ɗaɓɓutuɗi wata on yemo ta on ɗaɓɓutude si on yemi keɗon ha tawa donc aray o wi karmakojo men o wi ƴeya nafoore waɗo hadis kadi wonde e ɓangugol wiyete kon ko sunu bayani rasul sallama wawugol ɓangingol nelaɗo ko han nelaɗo no wawi ɓangigo wawugol nelaɗo ɓangingol quoi c'est pour gane ɗo yewtere no sendi no ɓangiri ƴeya nafoore waɗo hadis wonde Allah subhanahu wa ta'ala farli farillaji hoore jiya makko ɓen o waɗɗinɗi e hoore maɓɓe hatman e hoore pellital donc yimɓe karama ko ɓe wi wo ɗum no senditi geɓe ɗiɗi fardu kifaya fardu ayni farilla toɓɓiɗo farla mo seeɗa on tan farla toɓɓiɗo ko wano tawta ko an waɗɗi huwugol donc fardu kifaya on ɗum ɗon yimɓe goo ina wawi immade waɗa haysi tawi hara woni ɓeya waɗade hara dan ni wona joni si furi e walike quartier hara ko wiyete fardu kifaya wattingol on ɗon lootugol no juulamo wattinamo ko fardu kifaya si yimɓe sappo pet innike waɗi haray bakkatuji ɗin fukkike ɓeya si tawi hara ɗum waɗade haray bakkat no fayi quartier on fof julɗo ɗen ɗum wonɓe no fopp amma noon fardu ayni ko tawataɗa goɗɗo wawata huwande huwde si wona an ta fo an immoɗa huwa ɗum donc ɗum ko wano julɗele ɗen e korka e ko nande ɗum goɗɗo wawatamo waɗande donc o wi no jaa e nafoore oɗo hadis wonde daganta ko neɗɗo nde o jagguidata keeri Allah ɗin fewwoni no iwa e oɗo nafoore kadi won daganta ko neɗɗo luggingol ka diina Allah saabu ka subhanahu wa ta'ala woni ko keerini kanko woni ko ɓangini diina kanko timmuɗum o wi wali hada ankara sall ala alladina qaalo ahaduhum ko ɗum waɗa tawno luggi ngon ka diina no harmi ko ɗum waɗi ne goɗɗo goo arno yimɓe tatoɓe arno ka nelaɗo wii arno o wi min mi hooray ñande womi hooray mi humtota ko yawi min ñande womi juula jema mi ɗamta ko aduna o yawi mi jombata ha mi maaya nelaɗo maki o oye wa amma ana amma min fa usalli mi juulay wa anamu mi ɗano wa asumu aftir mbiɗa hoora mi hunto wa tazawwaju mi saha mbiɗa jomba kadi rewɓe faman ragaba an sunnati falaysa minni kala aniɗo sunnamu namene donc haade lujjingo ka diina kadi sellata no jeena fotoɗo hadis e yani harmugol yandugol ɗi tiiji Allah subhanahu wa ta'ala harmini ɗin harmugol yandugol e majji fala tan tahikuha wata on yandu e majji donc harmuɗin no mari geɓe ɗiɗi kadi wona ko janɗi e ko fande wiyete kabair o sagair ko harmi kon donc kabayiraji ɗin ɗon hafurtake si wona neɗɗo on tuuba e muɗum a tuuba e muɗum fes si Allah subhanahu wa ta'ala accana ɗi amma noon togosi ɗin ɗum ɗon juulde e jakka e korka e jantago inde a sadaka e no montande ɗum ɗon tena foto dal si wonde Allah subhanahu wa ta'ala no deƴƴi e piiji goo yaafi o harminale o waɗinale ɗum ɗon ko yimɓe noon sabu Allah subhanahu wa ta'ala yeggitowo simo faala noon o waɗinayno donc on so o wi fa ida askala alayna hukmu shay'in hal huwa wajibun am laysa wajibun walam najid lahu aslan fi wujub fa huwa mimma afa Allahu anhu donc o wi wo so tawi hara woni goɗɗum jiɗi hen no dagi ka dagaki si tawi haaju men ne mum ɗen hutorto si haaju men ala selen donc noon haara on tigui noon koye on tigui woɗɗito jiɓayeji ɗin kan toon tigui yana e muɗum kadi ɗi donc no jeeyana foto dari riiwugo ko yette komi yeggituga subhanahu wa ta'ala Allah ka wona yeggitowo woni few la yadidu rabbi wala yansa Allah ka na yeggitowo Allah no andi goɗɗum ko adi wadde Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko fiɗɗi e ko fewnde ko arata kanko tun siforo ɗum ɗon
tan ko yejjitataako ne few wala haray ɓen wawi